Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke mawuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje like ivideo ebese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke ivideo siyifakayo. Transfer rumors kwi-Betway Premiership sobhekela lapha kwezimnyama amabhakabhaka i-Orlando Pirates ke einsukwini bekade kutrenda indaba zokuthi ke i-Orlando Pirates ifuna umdlali kwaMaZulu FC laphana ke uWandile Dube odlala as i-center back kuwona ke laphana ke amaZulu FC. Orlando Pirates mawuzothi uyayibheka kwi-position yama center back inabo impela abadlali bakhona aboLembone Siyema bakhona boThapelo Xoki Nkosinathi Sibisi njalo njalo. I-Orlando Pirates isanda kusayina uMpho Jabatsane ke noma ke yena ke abuye adlale as i-left back. So i-Orlando Pirates ke I think lo mdlali ongenzeka ukuthi ke mhlambe mawukuthi ke igcina imsayinile ongenzeka ukuthi ke izomisa lapha kwi-MDC yayo ke i-Orlando Pirates since iminyaka imvumela ukuthi ke usengadlala kwisigaba esalapha kwi-MDC unless i-Orlando Pirates mawukuthi ke isiyazi ukuthi kungenzeka kube nabadlali ezoba release makuphela ke yona ke le season esikuyona. Impela iyona update nje engiphethe ukuthi Orlando Pirates lo mdlali iyamfuna and amathuba maningi ukuthi imthole since ke siyazi ukuthi ke ubudlelwane be-Orlando Pirates namaZulu FC bukhona nje impela. Like ivideo, subscribe ku-channel, mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo. Nisale kahle.